عمار الكوفي جوانك جباشوري كردستانية و او بجداري پیشبرکا هنری یا هری بناو دنگ دوالاتین عربی ببو کو بناوی عرب آیدله. هفته یک دو هفته یکی ده عمار بالا جماوران و کومیته بدنگی خوکشاند. بدي ارجع اقول له انه في شيء بصوته بشد الناس وبحب كثير اسمعه بحب كثير اسمعه بشو ما غنى كردستاني او مش كردستاني بس اليوم عن جد جاي عبالي غني كردستاني. لید خلکا بری داویده او جبرنامه درکت و اویک بو جهه نرازیبونه و رخنه و به تایبتی لبا لجنه برنامه عرب آیدل که ده انجام ده نرازیبونه خواه به بیدنگی نیشاندان و گوتن بشروه آنگو لا تعلیق و خلک باجار جی ینکو برنامه دشوپینن او جی نرازیبون و وها نرازیبونه خواه آنین زمان. برنامجون بدي قشي نافيوي عرب ايدل مستحيل بكن كرد ايدل اجا تشاوا ويبيجن بي يعني فايتا ديكي كرمانج بسرخين مستحيل يعني تشاوا يك نكتي مرحله خطره دي وراسا جنشكا الدرخينن صدماك متوقع بو وما قش زاني بو جبرق يعني عمار وقت بيفتي تنا واشتغاليتي تنا دنقي خفر ذكر سر انه هركسي براسي از قال كي عاجز بوم نتيجة دو از نقطة تلاعب تشبوش برجع عمار الكوف يعني قال لك ابداعات جمي هنا بزماني كردي بزماني عربي دستري حيا مشتركات بزمانه كيتاني دسترين وندوق عند عمار الكوفي بربحه جبرج يعني بيستو دولتي عربية هنا واكيد تصويتان وبيتر بين مشتركات عرب ف يعني كردستان ناف فان دولتي عربي ده نرينا من ده أسبقي زحمة دركتوا. عمار الكوفي دروجا اینیه ده بری درکتناوی بروجا که سترانک بزمان کردی پیشکش کر و تیده بحثا پیشمرگیان کر. تاویکو او ستران دکیا برنامه عرب آیدل هجاند و جوشکا مزن خستناوا جماوران و لجنه ده لیدنارینا هن ولاتیان ده کو او ستران بو سدما دانینا پلانکه جبو درکتنا عمار. بشمرگت کردان سرچیانه یتکن دعام هر دو دستانه انه يخب نافي كرمانجا داخويا كرن خو اثبات كر يكي كرمانجه وامزانين بشي سرانا بيشمرقه سر بيشمرقه سترا يعني فورا هو اجا وقت بي حكمي جاجير هات نظامي يعني حكم نما بخوكاري بون يعني تشاوا انه اف سرانا كسر كرمانجا بستري جبرق امزانين نايقي ماواني يعني فرع عاجز بوم لانه تلو عمار كوفي درخصن مجرد كرماجو ازبم قي وقتار جاينيه سرانا كسر بيشمرقه جبولو شرن صوت پشتی درکتنا عمار الكوفي جبرنامه عرب آیدل مال پرین تکیلیان جواکی جی گلک رخنا لبرنامه کرن. چاوا بجدارک بوی دنگی و تجاری نکتیا قوناغا مترسیه جنشکه و دنگی هریکین بستینه. و هنک جوان جی دانا خوانه کرن کو اندام کومیتا سالا بوری هنرمند راغب علامه جبرکو لیستکنی قریش ده برنامه ده چه دبون او بخوفک شاندیه. جبو رادیو دنگی زلال همرين ملا سعيد.